Il-kriżi politika fil-Venezuela qed tkompli tilħaq livelli bla preċedent u kull ma jmur qed ikomplu jissaħħu l-forzi kontra l-gvern ta' Nicolás Maduro. Il-kriżi politika f'dan il-pajjiż tal-Amerika Latina ilha tinħema l bosta snin minħabba l-qagħda mwera li dan il-pajjiż spiċċa fiha. One News tkellem ma' Dangeori Amaral, tfajla mill-Venezuela li 5 snin ilu kellha titlaq minn pajjiżha għax il-livell ta' għajxin f'art twelida kien qed isir dejjem aktar diffiċli. Well, I left Venezuela in 2014 when things weren't that bad yet, but everything was starting. Like in supermarkets, you couldn't find, say, basic things for life. Like for example, toilet paper, milk, foods, like basic foods. Fit-23 ta' Jannar li għadda, il-President tal-Assemblea Nazzjonali Venezwelana, Juan Gerardo Guaidó, ħatar lilu nnifsu President temporanju bilan li warrab mis-seta lil Maduro. Madankollu, il-gvern ta' Maduro qed ikompli jwebbes rasu bis-sitwazzjoni fil-pajjiż komplit tigrava minħabba l-protesti li ħonqu t-toroq tal-bliet ewlenin. Dangeori komplit tispjega kif minkejja li Guaidó għandu l-fiduċja assoluta tal-poplu, il-President attwali qed jibqa' jirrifjuta milli jċedi postu. This person is Mr. Guaidó, okay? He was accepted almost by the 90% of the citizens now in Venezuela, okay? But the other President Maduro, he's not accepting this, so he's fighting it back. Bħalissa Guaidó qed ikompli jikseb aktar sosten mill-isfera diplomatika internazzjonali. Numru ta' pajjiżi fosthom l-Istati Uniti iddikjaraw pubblikament li qed iqisu lil Guaidó bħala il-President Venezwelan. Mossa li ma niżlet tajjeb xejn ma' Maduro li b'reazzjoni keċċa l-korpi diplomatiċi Amerikani minn pajjiżu. L-Unjoni Ewropea u Malta wkoll iddikjaraw li qed jirrikonoxxu lil Guaidó bħala il-President tal-pajjiż. Rapporti fil-medja internazzjonali qed iqisu s-sitwazzjoni preżenti bħala waħda delikata e kif l-uniku ċans li tissolva s-sitwazzjoni mingħajr ma tinħoloq gwerra ċivili hija permezz tal-forzi Venezwelani. Madankollu Maduro qed jaħdem qatih biex iżomm l-armata bħala alleat tiegħu billi qed iżid il-pagi tas-soldati u billi qassam l-ogħla uffiċjali tal-armata biex imexxu postijiet strateġiċi madwar il-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.